Mai ka koina ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel Veterinary nei la mai thon riu tari asai April-25 ru na kanai kum singne nya chui na pungu the Gaanphiu Mail Tamenglong local newspaper king in Sam the call Tamenglong April-25 ru na khat Eclipia Model Residential School Tamenglong Manipur ri decennial ngai kanyu tong campus farmland Tamenglong headquarter khautat kai kan thi decennial ngai khotai Azit Kumar Srivastava IRAS Commissioner National Education Society for Tribal Students Sri Chief Case Guangsulao ST Rithung Anal MCS Joint Secretary Tribal Affairs and Hills Government of Manipur Kani EMRS Dong Nodal Officer Ri Guest of Honor Sulao Kumna Dr. L Angshim Dansawa IAS DC or Chairman EMRS District Level Management Committee Ri Decennial Celebration Function President Sulao Chief Guest Azit Kumar Srivastava Ri Manipur Khau Kamai Guangtang Lau Nina Bamai Asai Guangtang Lau Thei Kumna Asai EMRS Tamenglong Khau Guangna Chief Guest Sulau Mihai India Kapum Khau Kamai School Officials Suna Visit Surai Liang Maye Tuna Sakani Azit Kumar Dari Insam Na Nun Goita Panti Khau Shortcut to Mai Magi Karam Ran Mai Nun Ri Sau Kau Mai Te Latau Puni Tuna Sakani Lungai Jingkyu Mai Kai Khun Tuang Alau Nun Kaniu Panti Khau Sau Kau Mai Tai In Phang Rawi Tiki Nang Niu Kup Mai Lungran Mai Bam Khau Bam Mai Nun Ri Kandi Khau Chau Kau Mai Pat Kai Ye Tuna Sana Alau Nun Ta Katiu Lau Kani Ajit Kumar De Ri Insam Na Nun Tuang Talent Pangta Zau Lau Na Pai Nak Ngak Mai Indau Kani Kumna Nkun Kum Singnai Na Chui Na Chiruk Tuang Rai Me April Khau EMRS Tamenglong Insam Nata Delhi Khau EMRS Foundation Day Mung Khau Perform Sukang Invite Supani Tuna Sakane NESTS ro EMRS infrastructure goita tigai in buku khang karamba me kumna EMRS Tamenglong tong infrastructure khang dangka crore chu ina kathum sanction sulau kan the tuna sakani inbu na Azit Kumar DC Tamenglong Dr. Angshim Dansawa IAS kani principal cum administrator EMRS Dr. Shagang Lung Pameta chonku mai indau kani kanai ri mi tong school ti high monitors trina sulau me panrui school hai kai inbu kubam thi tuna sakani Dr. L. Angshim Dansawa IAS DC Tamenglong Ri Ministry of Tribal Affairs Government of India Ri Bu Asagma Thang Ri EMRS Tamenglong Khang Dangka Crore Chu Inakatum approve suna sanction sulau thi tuna sa indau kani Manipur State ko proposal gai nganrap tikani tikit Tamenglong chongna approve sulau kan chongi tuna sa kani Crore Chu Inakatum sanction sulau mai hai bedded phainai hostel tuna khani inkan dining and kitchen 10 additional classroom Science lab equipment, computer lab khani inthuk liang mai suna EMRS approach road hai kasiam khang proposal te tilaw kan chongi tuna sakani approach road hai concrete ri kasiam mai chang concrete cement pavement rigid road kasiam puni tuna DC ri sakani DC Tamenglong ri chief case Azit Kumar Srivastava ta mitong proposal nu laukan mi khang ta thonku mai indau kani inbu na Delhi thang ri Tamenglong han na Guangtang lau na decennial celebration khau Guang ka zau lo mai khang ta thonku mai indau kani DC Tamenglong to ri allow nun mitong school khau kubang mai kwai hai kung mai background ko ri kuang mai gai mi ye tiki kanyu mitong school khau ku tau mai hai kanyu san gai mai thi kumna incham na nun ri karam ran na zau kau mai la tau mai su khang ka tiu lau kani Rithung Anal MCS Joint Secretary Tribal Affairs and Hills Government of Manipur allow nun ta kagan sin su trina mansai sukhang karamo tuna katiu laukani mitong school khau kubang mai allow goi hai san gai methi nangniu khang insa lerik ti insam lobam khau karam ran thu tuna sakani tingkum ru khori na pung tang silver jubilee ngai megan khau success suma alumni azu ariu pong the tuna lumgai me dai indau kani EMRS Tamenglong decennial celebration kautai insam na nun music dance traditional attire so cultural dance haipau cha donang parit kani dignitaries nun le pasai mai kan nai lau kane Infal April-25 ru nakhat April-25 ru nakhat Friday lauton political activist Haubism Gita Zen Kai Gate International Infal Airport dang khau mai lun thai mak mai ri kapin mai lat hilauna hand grenade akhadri bilau mai ariu kanthi police report hilai na grenade tai the last warning g to mai lat hilau na lau mai in phang the tuna sakani grenade tai lau thuan khwang churuk sang khau tet kalu mai nun ri Gita Zen Kai Ket gari awang lai kai Infal West District khau haukan chongi police kauti thai gwangkan mitang police team khani bomb disposal squad ri katum na mitong bam khotai gwangna bomb tai defuse na Lamfel Game Village Infal West kauti po kan kani tuna sakani bomb laukan melam khau police ri case registered laukan the kumna investigation haitat kai bam the tuna sakani
tiki mi tuang cham hi ba mai lungan khau thu thauri rami thai tabui pom ri sulau tuang chu tu mai thu thai makna bam di e April tarik ru na khat nong patkan metay kumai na Rims Hospital tong Director Dr. Sunil Kumar kai khawni hand grenade lamoy kan tuangi kumna mayra paibis azu receipt in protest kai na mi tuang tan tanu ni mak mai indau gai kane Tamenglong April tarik ru na khat Emmanuel Theological Seminary re April tarik ru na khat nong tri na kathum graduation day ITS campus Christian Center Chulun Tamenglong khautat kai kan the graduation day khautai Master of Divinity Bachelor of Theology kani Certificate of Theology khau graduate supat kai kani kamung khautai chakhwang sumaigin faculty incham na khani kaniu tuang kai khut mai nun khani church asu tong representatives nun roi kwang kasau lo kani graduation day mung khautai Reverend Dr. Dunchabo SP Principal ITS ri riulo mai lat sa salau kani kumna Emmanuel Baptist Church Choir ri nukai melu salau kani kamung khautai ITS Journal gai cheng sui gang mai ITS board ri release lau kani chon hiam lung PR gang mai academic den ri Academic Excellence Award, Principals Award, Best Preacher Award, kani Hardworking Student Award tipat kani, kumna graduate sukan my class nun tayrui income may lu indaw lo kani, Reverend Dr. Sahing Mag Newmay, Executive Secretary, JBCA ri, keynote address salaw kani, kamay ri Deuteronomy tamru na katong tachat, kani Matthew chui na tachat tong ru na tachat kare chui kare lapat na gai cham. Pungwang lau kani graduation hai insam na nundong achievement na rami tiki mi hai oza puipu sponsor sulang mai khani insen lungsu mai kwai na akhat na suna zawka mai tai latau insam tongi tuna sa kani graduate su mai kwai ri lumai inti bam khang nai la bam khang khani ministry khang ka gan ka thui chamdan bam khang salau kani aniu khan sa khang ka gan rai palau mi hai aniu tong ram thai khang swang into ge tuna sa kani rogwang mixaw kho ministry intiam mai dai me ma ge tiki katuang kathuk ta de tuna sa kani graduate on degree dai principal khani academic din re convert salau kani kumna commissioning khani dedication dai Reverend MG Gaanphiu General Secretary JBCCNEI ri lalo kani Tamenglong April tarik ru nakhat Tamenglong Forest Division Government of Manipur rate langna ecotourism lamkhaw consultative workshop kam awareness kai kaw khotat kai kan the mi tong program tai Anurag Bajpai PCCF and HOFF Additional Chief Secretary, Commerce and Industry, TAN Hills, Government of Manipur Re Zaime Bangkhaw, Mansai Kwai Kang Project Kathan Khani Income Generate Programs Nun Tat Kai Kai Kan Mai, Khau Kazau Kanjwangi, Consultative Workshop Kam Awareness Dai Namkau Longkhaw, Ecotourism Activities Kadai Suna, Araibat Cave Le Natural Swimming Pool Ta, Kazan Titat Lau Khang Tam Mai Suna Tat Kai Kanjwangi. Kamung khautai ka dirai ka my chairman kai kauri zaina tat kai laukani kumna Hitler Singh DFO Tamenglong Joel Gang Mai RFO Tamenglong khani A Promeswar Singh RFO Tausem resource person sulaukani program khautai nam riak dai tuang village authorities member nun ri kasau laukani forest department ri Araibat Cave khani natural swimming pool ti hai ecotourism facilities khang kasiam thau khang subami tuna forest department officials ri ti thai kani consultative workshop kam awareness khau kasau kan mai team dai ri DC Tamenglong office tang khau nai mai khau panglang cave RK lung sangai rin duang na zautat laukani mi tuang bam taini ecotourism site kan kasiam thau nu mai bam akhari tina sakani mi da khau workshop kam introduction to carbon financing projects ton program azuram khau tat kai moi kani workshop khau tai mai tholin riam mai chairman azuram ri zaina tat kai kan tuange nonei April tarik ru nakhat District Veterinary Office Tamenglong khani Mobile Veterinary Unit ri langna anti-rabies vaccination cum awareness program Rongmei Bazar Board Office Noni District Headquarter khautat kai kanthi anti-rabies vaccination cum awareness program khautai Dr. Ishao Mao Joint Director District Veterinary Office Tamenglong Dr. G. Paulindu Veterinary Officer Dr. Achun Kani Dr. Dim Kaniuri Resource Person Sulau Kani Kamung khautai khawring ringuna pungu inbu pu kap lau kani Infal April tarik ru nakhat Maitai Kuki Mai Ka Khaulat Lunai Bamai Lung Khau April tarik ru nakhat nung National Highway Kanai Sadart Hill Kangpopi District Khau Alu Phuk Mai Truck Accidents na Intai Mina Akhat Kabiu Ran Bamai Ta Kuki Mai Nun Ri In Kha Lau Kanthi Accident Patka Mitai Ting Zin Khwang Thum Zang Khawi Kuki Mai Nun Ri Lung Mai Area Kaithol Mandi Military Colony Dang Khau Patkan Chwangi Accident Patba Mai Cham Su Mai Kan Khau Kuki Mai Nun Tari Mansai Kabaina Alu khau nun rui bin bam mai intai mai puta arau mai tuang mak na ka laukan chongi tuna sakani kabiu mai putai Heman Prem Singh katingkum tamru na charu son of H Inausa Singh Moirang
Turenbul Laikai Ward Number 4 Bisnupur District Kauriye tuna sakani kuki menun terui kabiu ba maipu panti kan khangkaramna road opening patrol duties that ba mai border security force personnel nun le kabiu kan maipu ta in kha lokani kuki jo menun terui kabiu maipu ta katup milung kha hospital phungta lau khang sulau kani tuna cham terui ti thai kani Tamenglong ting nai luan gin ki bu terik ru na kanai kum sing nei ni chui na pungu lau chuan ting rai na ye kalan ting sin nai na ye zingbang muak na ye gin ki bu terik ru na kathum kum sing nei ni chui na pungu lau chuan muak na ye kalan ting sin nai na ye zingbang muak na ye mai ku wei na king in chui na king lau mi khan tak ngan ma nga thun ku we asai khung thu cham hai khoring nga lau the in thuan khuang ru kai megan khau voices unveil with Guikhan interaction semai tong video dikulalap ni mai ku wei na hai ta ni zau zam lau kho kuma Gaanphiu mel thu ning thau ka lau thuan khuang ru ma khai kai megan ri king in sam da la kho thun ku thei